Vítězů na prvního víza dneska si zadáme na Underportal, jak se to volá. No, ty viděli, a je to se mnou, ako vidíte, týmko nízko, a se nepoznáte, a jeho kanál bude v popisku, to byste chceli vědět, takže vidíme se na to. A už jsme tu, a takže vybereme si kýt, na toto vybereme si halka. Tenhle kýta odpaluje, ako ste si teraz mohli všimnúť, tak ten odpaluje, to odpaluje za dny, trošku ste... OK, thank you. Čakaj, dáme také inak to dám. Market. Ja toto zlé. Ja toto stále zlé, musím to dať. Ja som ešte na začiatku, ja som sa ešte nepohol. A dáme si Time Warda. To je určite na sieť, vyskuje. Ale ha! Ne, nechujeme. Zoberieme si asi Klajbera, to je strašne dobré len. Slepička, milovaná slepička. Potom au. Polivky, jako polivky. Tak jede. Tento sú. A mne tlačí. Kam ty jedeš? A, to sme teď. Ja neviem, ja som teraz zomrel zasa. Asasínkolička. No poď tým kolísko. No, hello, it's John Cena. Dáme si polivky. A tento sa volá takzvaný. Kandír. Ne. A, dobrý. A. Do. Čo? Aby ste sa nekydovali, že máte lokálne, že... Nie to spravím ešte. Kde to je? Možno takto miner, dáme minera. To je dobrý ako kit. Sem poď. Odkud to dám? Viper nezapaluj, aby si vedel. Môže ťa otráviť. Dáme Archera, to je dobrý. Trafil som ťa. No sem poď. Ty už jeden tu máš. Ty si tu. Počkaj, tento... Čo? Nie, ja som blbý, ja som uťukol od poľca. Ale ne. Tak je asasínkolička. A, to si ty. Fight. Dobre, dáme si Klajbera, či minera. Toto tu ja trepem. Tie hodinky. Čo? No, to je pamäte. Peknite. Nevidel som ešte dneska. To je dobré. Tak možno takých 5 minút to ešte. Ja toto natočím a potom po 5 minútach skončíme.